تماشاوانین هێژا دەم باش بولتەنا نوچیان پێشکەش دکەم ji ser nûçiyan dest pê dikim. Wezîrê Berevaniya Tirkiye got ku divê PYD û PKK ji Rojhilatê Çemê Firatê werin ji navbirin. Du sal li ser revandina Fuad İbrahîm re ji aliyê PYD ve derbas dibin û hîn çarên vîsawî nediyar e. Lê Qamişlo PYD dukandarek revand û xwepêşandanek lê dijî PYD hate li darxistin. Serokê Amerîka Donald Trump got ku ew ê şerê Daişê li her cihekî bikin. دوباره سلاو عبدالکریم حمد اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بانگ لی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدا کر کو سقایکا گنجاوش بو یک ریزی و نزی کرنا آلین سیاسیین کردی لسوریا پیدا بکه ده بشتاریکا خود ده بولتنا آرکیده محمد گوت کو سرکفتنا لکوبانی با آلیکاریا پیشمرگه بو ایروژی راگاندنا سرکفتنا لدجی داعشه دکوین ده خدمتا دوزا کردی ده و هفپیمانیا نو دولتی ده آوا کرنا ریوبریکا گنجاو به دستورا سباروجا سوريا ده جدية. نعم من هر كثيرة تبعي آلية كردي تبدأ بفرق وجدا أدوجهم خاص إيرو وديت هف بيمانة دولي وقصده إيرو إعلان كرن داعش انهابو أدوجهم الحالة السورية روجافاي كردستان تبدأ تتميزان أنه بريخ الكي حمول شربو حالة سياسية بشبه كربون بالرغم أبقانا تشتكوا بسلامة هاتي قرتنا مكاتبة بسركردايمة بن شعب كربين حالة سياسي نشاط نبو جبر بري تحالف دولي وأمريكا وتايبت دولة هفيمانة تبدأ بري والحالة لشكريبو ما دام داعش خلاص بو أبي أم كرد راستي قناعكي بكبن مرحلة دوي مرحلة ديروكية جمع كردا تبدأ حركات سياسية كسي سربخوات تبدأ كرد تبدأ هلكي دبنا كردستان سوري وأم كاربن بعجلة وقت بلسترين وقت ناكو كيف توش كم بدنا عليكي طبعا أمنا ما بيهترش بيدي ودزقهي وناريا أو قاربن أرضيكي راحتيكي شيكن أو راحتي ببي مرقاكر الكوباني بيش مرقا وشرباني كرداكر إيلو الفيدي قصديكي أم نجاح حمود كبي خزمتها مشروعي نتوي كرديدا فأم كاربن فينا راستي لسروي عرضي أم تبدأ كرد تبدأ بيك بهزي بيك دنجي أم كاربن قوتك أخوتش هيك جبر راستي شوفيني عربي كسينا خواز جبيرنك أمني بهر شهر دولتك والدورة كردا يعني واجبيرنك وتبلي هبية ناب كردا ده شكل أم بينار شيار بين كرد كاربن يك رزيا أخوتش هيك جبر قناغا دويام وكا مجاميركيا وتحالف دولي برسي أو منطقة آرام هكذا شيء بشتي وينا مباشر و إدارة كينو هذه أم حاضر بنش قناغا سلمتي إدارة نو مادة بن رعاية أمريكية ده تحالف دولي ده أم كرج بيننا حاضر بن ناكو كيف توشك بدنا عليكي مرحلة دوي مرحلة أذاكرنا ولاطمة أراميد دهندر المناطق مدى هذه خورتي ما بقر المالي خوا جامعات ما بين ولاطمة آذابي إنه بريم الفينابي بريم الهر ناكو كيا ومشاكل وزیر بروانیا ترکیه خلوصی اکار راگان کو پیوسته پیده و یپکی جه روجهالاتی چمی فراتی درکوین و داخواست جه آلیه برپرس کر کوری کفتنا من بج جیبه جیبه که. وزیر بروانیا ترکیه راگهاند کو هبونا پککی و پیده لروجهالاتی چمی فراتی مترسیه لسر ترکیه و تکسکر کو پیوسته هبونا وان لوی دوری وره جناو برن. وزیر بروانیا ترکیه خلوصی اکار ده جیوینه کی ده لگر برپرسین ارتشا ترکی لسر سینور خواه به سوریه را راگهاند که او تجاران قبول ناکن که پیاده و پککه لسر سینور وان بمینن و اشکره کر که او تدابیرن پویست بستینن. خلوصی اکار هر وها اشکره کر که او لحویاویه کنه که آلین برپرس که پابندیه بسوزن خواه بکن دربار روشلات چم فراته و منبجه. دزوترین دمده جبر که وان گلک جاران جهفشانین خوره گوتبون که او هبونا وان چکداران لسر سینور خواه قبول ناکن و نابه ببینه دست حالاته کی فرس کری لروشهلات چم فراته آکار تکسکر که پیویسته هبونا وان وره جناف برن جبر که او گفه لترکیه دخون و او لحیاوان ده مترسیه ده لو ما او هول ددن که دوره کی آرام لباکور سوریه آوا بکن بکوربونا 30 حتی 40 کیلومتری
آکار سربار کرو گوت کو او هول ددن کو او دور دبن کنترولا وان دبه جبر پاراستن اولهیه هر وها دا کو ببریک جبو وگرا پنابرین سوری جبو مالین خواه لگوری آکار. 2 سال لسر رواندنا فؤاد ابراهیم اندام خوجهیا دیرکه یا انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه لسر دسته چکدارین پیده ده درباست به تانها چارن ویسایی ندیاره. 2 سال لسر رواندنا فؤاد ابراهیم اندام خوجهیا دیرکه یا انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه لسر دسته چکدارین پیده درباست به تانها چارن ویسایی ندیاره و گمان هیا کو دزندان ده هاتوبا ترور کرن. جدما کو پیده د سلاتا دورین کردی جی رژیم ورگرد پشتی شورشا سوریه به پروسه که پلان کری خباتکارو چالاکوانین کرد ین دی جی رژیم و خودی باندورک برچاو ده جواکو شورش ده کرنا ارمانچ یک جوان لهنگان فؤاد ابراهیم بو. فؤاد ابراهیم گلک جاران راستی آستانگیان جالی رژیم باسا سوری پیده و هاتیه جارا داوی د 24 آدارا 2017 ده لسر دست پیده باسک پککل سوریه هاتا رواندن و بنچاف کرن جدما بنچاف کرناوی و تو آگاهیل سر توننه چارن ویس ندیاره. ابراهیم ده سالین هشتی ده تولی تفگرا سیاسیا کردی لکردستان سوریه بویه جه کسین پیشن بو که باشداری خو پیشاندان لدیجی رژیم اسد لباجار دیرگه کر پشتی دامزراندنا انجمن انشتمانیا کرد لسوریه. ابراهیم بو اندامه وی ده دامزراندنا دسته بلند یا انکسه ده ج اندامتیا امینداریا گشتی یا انکسه را هاتا هلبجارتن. ده دوی مها دهان سال 2016 ده پیده ابراهیم رواند جبر بشداریاوی خو پیشاندانه که ده حفده مهه ده جهمان ساله او سر بس برده. لی گف بکشتن لی خوارن اگر دفج کاری خوی سیاسی بر نده لی فؤاد دفج باوری و کاری خوی سیاسی بر نده و کاری خواه بردوام کر تاکو ده 24 آدار 2017 ده لسر دست پیده باسک پککل سوریه لدیرکی هاتا رواندن. پیده مکرنای که فؤاد لباوی گرتیه و گمان و اگر هیا فؤاد جایی چکدارین پیده و دزندانین وانده هاتوبا ترور کرن. خباتکار کرد فؤاد ابراهیم کو یک اندامین سربخبو ده انجمن اجتماعی کردی لسوریه ده و نونری تفگرا جوانان لباجار دیرگه بو. دزندانین پیده ده راسری اشکنجه که تند هاتبو وشبر ویه که 5 جاران هاترا کرنج بو نخوشخانه و روشاویت تندرستی به یک جاری تک چوبو. تاوی ویه که هین به گناه دناف 4 دیوارن پیده ده آنگو تن خدا جاران ویساوید زانه. فؤاد ابراهیم به تمن خواه 10 سالیا 5 ده خزانداره و باوی 8 زاروکانه 3 کرو 5 کچن لگل دایک و هفجین و زاروکین خواه لگند شکر خاچ دمه وجدما رواندناوی و روشا زاروکین وی پر خرابه او لگل دایکا خواه لگند شکر خاچ یه سر به دیرکا روژاوای کردستانی و دمینن جدرا دبارا جیانا وان جی تنه دهاتن بخچه وانه کو او جی دبارا جیانا وان ناکه کمترین پیوستین جیانا روژانه دابی ناکه. خباتکارین کرد ین روژاوای کردستانی بدرجهی خبات خواه جالی رژیم سوریه و هروها پشتی را دستکرنا حرمین کردی بو پیده جالی چکدارین پیده و جی راسری گرتن زندان کرن ایهانو اشکنگه هاتنه شونا اشکنجه لسر لاشه هنجوان گرتیان تاروجا ایرو وک بلگه که دیاره تانها خباتکار سرکردو چالکوانین کرد وک بهزاد دورسان اندام پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها چالکوان امیر حامد بدهان جه خباتکارو چالکوانین کرد لکردستان سوریه جالیه پیده و بنچاف کرینه چارن ویس ندیاره. ایرو 2 سال لسر رواندنا چالکوانی کرد فؤاد ابراهیم را درباست به و که ایرو بریا 2 سالان چالکوانی کرد فؤاد ابراهیم جالیه چکدارین پیده و حتی بنچاف کرن. فؤاد ابراهیم خیزانداره و خودانزاروکه و جگونده شکر خاجیه یک گریدایی به باجار دیرکه و هفجینا فؤاد جبو آرکه بحثا رواندناوی دکه. وزارها بان مالي نهات مالي اخري بو تقريبا ايفار رابو از هوالي ريك وهوالي بيرا شون عزاي جندي اهلي ما بون ازوار اشتغلين جو والله على اساس ساعات شهر امو يجف طوطبونا ليه او بون جو جهناك جندي دير كيد هاتن جولاتن بلا يواسر دفي جعديه دفي ريا زاروك چون كوري من زاروك مع جندي ما او چون بيفا او نالوربو ترمبيلا يلوربو وهاتن.
بله تماشاوانین هیجا و که ایرو بریا 2 سالان و تد 24 مهاسیا سال 2017 ده اندام خوجهیا درکی انجمن اجتماعی کردی لسوریه فؤاد ابراهیم جالی چقدارین پید و حتی بنچاف کرنتا و که ایرو جی چارن ویساوی ندیاره بهتر راوستاندن لسر وی مجاری تماشاوانین هیجا من ها میوانداریا چالکوان عمر جلود جوی سویسرا میوانی مبه هروها چالکوان محمود شاهین و جی کامپا دومیز ویلگل مبه بريز وان دسبي كده بخير هاتنا ودكم ازيج جم بريز عمر جلود دسبي بكم افد دصا لسر فاندنا فؤاد ابراهيم را درباست به جبوتشي بيد لسر بردوامي زندان كرنا وان الرجده انكو جبرتشي ويسر بس برناده راستی دسپی که ده تازم به سپاسیا کانال آرک بکم سر وی بیرانینا 2 سال درباس کرنا یکی شورشگر کردستان سوری ده گرتنا ویش عالیه پیاده و از کارمندی و همیچ که دست خوشیل وات کم از جشن نوروزی الحمی گلی کرد پیروز دکم تایبت دایکر شهیدا و پشمرگن قهرمان راستی روشا ما مستا فؤاد ابراهیم ابو روج اتعرف بيجن روشا كتشكا بنيف روشا كردستان رجعواي كردستاني ده براستي تشكا سين بيرو باوري بكرديتيا وخبات كاري ده عالية كرديتيا ده تينا قرتن ويا تينا بنشافقرن ويا تينا آفتن سر سينورا افتشتاكي كريارن نا كرياري سر آستا بيجن شخصية أذكارن بيجن سر آستا روجاواي كردستانية براستي وقال كي تكسكر سر الروشة بي خبات كاري ولات باريز فؤاد إبراهيم لأجي توازم ولي بكرتي هنا كي سر روشاوي تدريبيناوي كشكاياوي ده نيف طرف يسار ده وبشتي تبليبيناوي ده بارتيا آزادي ده خباتك و عالية شورشگري رد كر وراستي او كسكي 5 كسابي يه دشبيكا شورشا سوري ده 2011 2010 ده حاضري كر و شورشا سوري حاضري انه شورشا سوري ويت كردستان رواي كردستان ده چبي وحاضري جرت كر هكي قرتنا ما مستاب فؤاد ابراهيم براستي او كسكي يعني خويايه شركابي حميد شالاكي يد 2012 ده 2002 ده وقت پیشگاه برلماني سوري پایتخت سوريا وقت هاتا قرتن وهاتا اشكنجكريج قبل نظام الرجيم سوري به و 2004 دجي او يكي سركبي يه آريكار نورشا نوزداي آداري ده براستي ام چقا بيجن ام كين بيجن در حقي في لهنجي ده لأتقزم تشتكي ولي تكس بكمك نمونه كسن خدمتا كرديتيت كي وكسي براتيت خواست وكسي آشتيت خواست أبي بنهبارياوية يعني وقت نمونه 2013 تجارة بيويش بين بريندارين يبكي ووكا ما مصطفى يكمي بي تشود مستشفى ده خوينا خب ديدوان بريندارين يبكي ويبكي لمقابل يكي وكا ما مصطفى امد بينن جهوي زنداني يبكي ويبكي چکسین باوریا وات خدمتا کردیتی دبی و براتیا وکهوی دبی اوه جزایی به استنه اتخوازم وی داره پرسیاره کی بکم جوان کسین آلیگرین به پارتیا پیدین يعني هل من المعقول فؤاد ابراهيم قلناه وي ايش قلناه داعش كان باختره حتى افسري 2 صلاة فؤاد ابراهيم هاتيه قرتن زنداني واده وكسك افسري صالك يا كسك نظاني جارة نوساوي تشيه وحتى ايرود بيجن الجماجي
زي بهتر سر في خارجي راوستم درباري سر بس بردانا داعشيان وبنشاف كرنا سياسة مدار وشالكوانين كرد لازين ها بچم جم ميفاني خويدي تريجي محمود شاهين از برسك اخوا اراستي ويجي بكم بريز دما تباش به وكيم زانين نجاره كما فؤاد ابراهيم جالي چقدارين بيد وتي بنشاف كرن قالوا تشي ترسا فؤاد لسر بيد هي حتى كو بفيغرتني در حقي فؤاد دكا بله دنباش جوا وسلا ورد جوا و تماشاوانا را و سلاوین تایبتی بو میوانه وجی براستی جهز فاسیا بو سر 2 سال سر بنجاف کرنا چالکوان خورد فؤاد ابراهیم سکنی سر برساتا راستی گلک خورد مایه چالکوان ین خباتکار ین ولاد پاریس یکو کاری بو سنگ خوابدن قلای دجمن درکه میدانه و ترسکیل دل دجمن شیکه آتا کرن یک جوا فؤاد ابراهیم بو جالیه یپگه و اداره ذاتی واقع گور نرینا من او وا چالکوانا ولاد پاریس دبینن خباتکار دبینن کوه خبات جه کردان را بکه و لبیشیا دشمن بسکنه جبر وی کیشی از بجم بلکی چالکوانا کی وکا فؤاد وکا امیر حامد بصد چالکوانا جه کردستان روش آوا هاتن بنجاف کرن دل واده کردیتی هبوش کردیتی آخو حزد کرن جه دشمن نترسا در دکت میدان جبر وی کیشی دهاتن گرتن و بنجاف کرن و اشکنجه کرن باشا بري محمود تبخوجي يك سركيشن تنسيقيات دسبيكا شورشا سوريا دبو وكسكي نيزيكي فؤاد بخوجي بو فؤاد جبو شورشا سوريا وجوانين كرد چبو رولاوي چبو براستی رولا فؤاد ابراهیم رولا کا گلکی به باندور بو لسر خورتا جبر دسبيكا کو شورش دسبيكر او اوید تفگرا سیاسی کردی در روشنهای کردستان کار دکر پشتی شورش دست بکر لملی خورتا سکنی د میدان ده بواره درکت خواه پیشاندانا رولاوی یادی تر یاد آلی سیاسی و جواکی ده جی د باجار دیرکه ده بطایبتی باجار دیرکه ده گلک رولاوی هبی رولکا خورد لیست تکلیوی پیوندیوی بخورتارا گلک هبون گلک کم جوین چید کرن پیوندی علاقات دفکرن دریا خورتارش بر کوام در کردن خواه پیشاندان آوا براستی گلک جارا ام پیرا دجویان مثلا لسر وی بابت ام چاوا در کردن خواه پیشاندان امی چه سلوگانا بلند کن امی چه بیجن راستی ما وکا تکو شرکی دید یعنی حوال فؤاد باشا زي بقرم جم ميفاني خوا عمر بريز بيد بفان قرتنو كرياران بينرينا تا كارير مانجو خوا بجيبينا براستی ادکارم بکمته ارمانجی وکو پارتی وکا نه دواری پروژه مافی گلی کرده آن مافی گلی کرد لسوری بنافجی بکن به داوی مدید کنگرسک هاتا گریدان به ناوی داویا داعش و رزگار کرنا باغوز لی مقابل هکی ام تدی خویا کرن یه سرکه دنیو به هزا سوریا ديمقراط ده پیدیه لی مقابل مندید گوتنک تنی زمان کردی تیده هاتا دان هكيد برجوانديه جور فعلا ويب بارتيه دبي بلكي باستكي بجيتيني دواري ابوري ده لي دواري كجلي سوري كردستان سوري ده لمقابل تشتكي و تاليا و او بارتيجي و داويا و بي و تشتكي و نبي اجبر دوی داویا و مهب الجلي خوفجري الملاطي خوفجري برجوانديه ملاطي خوفجري نب برجوانديه ملاطه به ادبجم نه بارتيا بيدي ونه چه بارتي تي بكن
تب برجوندي خوي ازي وكسانه ومقابل حمي زماني عربي هات دان يك بوتن زماني كردينا هات دان ثاني كاري هكي الهام احمد زماني عربي جديدا قوتنا خوا عربي لي ثاني كاري داويا ودا في بيروزباهي دايكي شهيدا بكي الفي بيروزباهي قال كرد سوري بكي ثاني دقوتنا لي مقابل معناتها ند خدمتها كردن سوري ده وند خدمتها برجواندي كردستان سوري ده بريز تدسبك دجي آني زمان ام روجانا دبینن چاوا پیده ترورین داعش جه زندان خواسر بس بردده جارکی لجر ناوی براتیا گلان و جارکی جی لجر ناوبینکاریا ریسپی و عشیرتان جبو چه پیده سیاست مدارو چالکوانین کرد جه زندان خوا سر بس برناده از خوازم بیجم نه گوری از دبیجم گوری کریارن دکی كرياري و حميد دجي كرديتيه ده و كسي خدمتها كرديتيه و برجوانديه قال كردستان سوري دتكي دبي وري قرتن يا وري كشتن يا دبي وري تهجير كرن واقعك حقيقتك اجد بيجم از نقوري باوري خوا والرأي خوا شخصي اجد بيجم و ادبدت خوازم قالك بيجن يكريزيا مالا كردي واوجي بلكي باكن يكريزيا مالا كردي ليه يكريزيا مالا كردي وچاوه ببي ويكي وكا لهنجكي وكا يكي كارو خباتا وي بده صالا فيكي وكا فؤاد ابراهيم ان بهزاد دورسن ان جميل ابو عادل ان امير حامد ان يدي ويدي ويدي لمقابل تم الاليه تفجرا كردي از وقت بيجم اليه تفجرا كردي از ناب دكم انجمانا اجتماعي كرد بلكي جه كيماسيه جه ما تم ما آشتی خواستیه ما براتی خواستیه حتی انگهانه به قیناغا هنه تدبینی مامستا محمود شاهین رزو احترام جره هنه کردستان باشوره از سویسرا ما یه دیل نروجه حمی گوری کریار پیاده و دستورداناوه و دستهلاتاوه گو چیه کی خدمتا کردیتیت که دوی نمینت کردستان سوری ده اف حقیقتك از هیوی دکم اجي تفجرا كردستان سوري ده السر خب سكني او هي في ما جم قال كرد شكرن از دهان هاس از نابي خوا از داخوازا ليبورين كم جو ما هي فيك جم خورتو كچن ديركا حمكو قال ديركا حمكو ما هي فيك جم واشكر لمقابل ام نغوري وي هي فيا خوا دركتن ومقابل ما نكاريا ما باريزن ام لو خدي دركبن ومقابل بك تفجرا سكردي يه تفجرا كردي وازيك جوا مامستا محمود شاهين يك جوا ويدي يلي حريكي مالويل ولاتكيه والمخابن منكاري ام لوخوي دركبن اجدا خوازا ليبورين الواقع حميجي گناهكارن لازي دسبيكش قاب بيجم اجي جه گناهيه دمه وقت مقادا بيشا ملاتكي مبناوي ملاتكي باركر او ملاتي باوري معاني اج نغوري و باوريه ملاتا ام دبي تفجرا كردي وملاتي كرد ام لخوا فقرن حتى في داري هكي هي هناك حتى نهاجي ملاتي كردستان سوري حمي باوريا و ببيت افقرا كردي انجمانا نجتماني كردها دبي انجمانا نجتماني كرد رورا خرابي وخدي دركبل كردستان سوري والقلي كردستان سوري از هيبي دكم اف بانغا مبي تباهي بجا قلي كرد روجافاي كردستان ده لخوفا قرن و اف كريارن بيدي يه آلي جرين وي تايبت نقبا خو نفسه خدا الفا كرياري وي سرب سكنن كاتشي قلنا هي فؤاد ابراهيم چه قلنا هي ما مصطفى هزار دور سنه حتى انها جارنوسا ونخويا بچند سالات زنداني وادنه ابا خدمتا كرديتي ابا خدمتا قال كردستان سوري ده باشا زي پرسا خویا داویجی آراسته برز محمود بکم چج آلی سیاسی بگشتی تخواستن بتایبت جوانان کم زانن برز فؤاد ابراهیم نونر جوانان بو جبر پشتاوانی و سربست بردانا کسین سیاست مدار و چالکوانین کرد بتایبتی جی فؤاد ابراهیم سپاس براستی لسر به خاله
تفکر سیاسی تشتاجه خواستن کو قارب آریا هز نافدولتی وک ین سیاسی کو زخته که چه که لسر پیاده و حوالبنده د کردستان روشاوادا اف کسن کرد وک جالگوان خباتکار ین که کشر یکو بدها لجمعانا بنجاف کرینا زخته که لسر چه که وابرده اما بخصوص نقطه کی دنیا ما مستا باوی هنر کرم کرگود از خوازه هنه که زلال بکم لسر در کرنا چالگوانا آنجه بیدنگی انجمنان اجتماعی کردی لکردستان سوری حتی وکوه دمام تیده براستی تشتی کل سوری بی شورش حتی خاندن و تشتی کل سوری چی بود دست بیکا بربانگا شورش حتی نها وقت بیجی قدیا سوری کتا محافل دولی ده شورش سوری دی نما وکه شورشه کی مدس بکری و امدرکتی کولانا او هزه ناف دولتیه کو برجواندیه و ولات سوری دنه د کمار سوری ده جمع مستره زیده طاقات مبو زیده امکانات مبو شبر اوا خواستن هگر اوروپیا امریکیا و دولتین یه در دور سوریه اقلیمی و روسیا و ایران و خواستن برجواندی خو بپاریزن لسوری ده لسر حساب خوینا ملت سوری هگر کرد بن هگر عرب هگر ارمنی بن آشوری بن خريستيان بشكل عام شبر في که براستی مثلا من بدنگی اما یا خورتا و یا انجمنان اجتماعی اف نقطه که سرکبو حتی وقتی نهاجی او روش لسوری ها و تیرا گل سوری تیرا درباز به جهه مخابنیه به 100,000 خلق شهید کتن به میلیونا گل سوری کوچبر بون پنابر بون راستی بانک دامش بو اف دولت زلهزه و دی دست خدان سر ضمیر خال سر روشا سوری به تواهی بسکنه دناف در روشا کردستان روش آوا بیتا چاره سرکرین براستی وقت بیجی املبر و کاراسات کی مازن دست بیکا شورش حتا نها خرابونه گلک مازن لسوری چی بو جهه مخابنیه اما وکی دست خوازم یک نقطه دی بیجم لسر اف کسین می کرد جالگوان یه بنچافکری جالیه پهده و اداره ذاتی و بدستین هزیوه براستی از بانگا خود گهینم کسی کو کارب آریکاریا مالبات وابک زاروک وابک زاروک امیر حامدین یه فواد ابراهیمین کش نحیا آبوری و آریکاری زاروک وارا بیتا کرن و ده دی وک چالکوان وک واهنه بنچاف کرینه و دوماهی اسوباسیاوات کن کو بشی 2 ساله هون سر بنچاف کرنا وی چالکوان تی کو شر سکنی و ام کرن میوان خو گلک سپاس جبو و کارمندی و گلک سپاسیا میوان خود کم چالکوان عمر جلود ج سوئسرا لگل مبو هروها چالکوان محمود شاهین ج کامپا دومیز لگل مبو زور سپاس بو بجداریاوه د انجام تقینا بمبیک چاندیده لباجار سریکانیه لکردستان سوریه سرکرده کی پیده لگل کسکی دن هاتا کشتن و هجمار کسین دن بریندار بون هر لگوری زانیارین آرکیک و کسین ناس اوتومبیلا سرکرده کی پیده کوبخوا خلک باکور کردستانیه لسر ریا حسکی بمبکرن و تقاندن هر دمودمکی تقینن وی آوائی لباجار و باجاروکن کردستان سوریه رو ددن کد انجام ده بصدان خلکن سویل دبن قربانی خونیشاندان که برفره لدجی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده لنوا باجار قامشلو هاتل دارخستن ایرو دوریه که چکدارین پیده ایریشی دکانکا و گوهرتنا پریان لباجار قامشلو به بهانه نو کرنا مولت کر و کومک پره لگل خودان دکان رواندن او ایریشا پیده بو جه نرازیبونا ولاتیان و دکانداران جبرویه که خونیشاندان که نرازیبونه لنوا باجار قامشلو هاتل دارخستن بسر پیده نچار بو خودیه و دکانی سربست برده ولاتین روجاوای کردستانی نچار دبن کاغذ و بلگین خواه دو جارا برهف بکن جارکیش بو رژیمه و جارکیش بو پیده و جبو یکی راستی گلک کفانتین ایرو 62 سال لسر عرب کرنا ناوی دیرکی جبو ناوی المالکیه در باس دبه
کو پشتره ناوین گوند و باجارو کندن جی ین کردی هاتن گوهرتن جالیه رژیما بعثا سوریه و وەکو ئیرۆ بەریا 62 ساڵانە پرۆسەیە تعریبکردنا باژارە دێرێک لە کوردستانە سووریێ ji aliyê rejîma Sûriyê dest pê kir. Li gorî biryareke fermî ji aliyê rejîmê bi armanca guhartina nav û dîmografiya deverê û wendakirina navên wê yên dîrokî. Di 24 heyvasisiyan sala 1957 û li gorî biryara hejmara 346 navê bajarê dêrik li Kurdistana Sûriyê bû El-Malikiyê li ser navê efserê rejîma Sûriyeyê bi navê Ednan El-Malikî. Lê guhertina navê bajarê dêrikê ne gavadawî bû. Ji ber piştî hatina rejîma Bees ji bo desthilatê Sûriyê navê gundên Kurdî ji cemê Feratê heta Efrînê hatin guhertin. Godêrik bû Malikiyê û Girkêlegê bû Mebedê û serê Kaniyê bû Rasil'Eyn û Kubanê bû Eynel Ereb. Herwiha navê gelek bajar û bajarokên din yên Kurdî hatin guhertin. Lê tevê derbasbûna bi dehan sal li ser guhertina bajar û bajarok û gundên Kurdî li Sûriyê lê navên wan bajar û bajarok û gundan yên resel li ser zimanê xelkên Kurd li wan bajaran qut nebûye. Gu ew navên Erebî bi tenê li destgehên fermiyên hikûmetê û belgehên fermî dihatin bikaranîn. Bajarê dêrik an ku dêrka Hemko li bakurê rojhilatê Sûriyê dikeve. Hejmara xelkên wê nêzîkî 75,000 kesî ye. Lê hejmara xelkên wê wekû dever bigiştî dighe 300,000 kesî. تماشاوانین هێژا 62 سال لەسەر تعریبکردنا navê bajarê dêrikê بۆ El-Malikiya hate kirin derbas be. Herwiha navê bi hezaran ji gund û gundewar bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê jî hatin guhertin. Bêtir rawestandin li ser vê mijarên hat berî xwe didim Dubeyî nivîskar Welîd Abdilqehar mêvanê min e birêz dema te baş be. Dema te jî baş be Welîd Abdilqadir xweham. باشه برێز عبدالقادر ev 62 sal ser تعریبkirina navê dêrikê bû El-Malikiyê re derbas dibin. Gelo herwiha bi navê bi hezaran ji bajar û gund jî hatin guhertin ji aliyê rejîma behsa diktatör ve. Gelo ew aliyên berpirs ber vê yekê de kihane ermanca xwe bi guhertina van avan. Di bariya me de guhertinên ku li Sûriye çîbûyî paşî û azadiya xwebêjin ji dengê ji bin destê Fransa xelas bûn û ket diwarê rejîmên leşkerî ku hatin peydakirin ser Sûriye bingehên şovînî an biryarên şovînî hatin standin wirde bijî jî kirin. Destpêkê medîd navê weka di raporta we de jî hatî û belkî efkarê ew jî hozandêr şewî jî îro te nivîsandinekî xwe de behsê kiribû. Dêrik hate guhertin navê bû Malikiyê û pêre jî bi rastî gav bi gav gundê hewîrdora wê jî û bi xweziya me ew bû ke gelê Kurd di hindirû wên herêmê de ku nav bihatana her weke em bêjin ciyê kanî mesela bibiya nebe an tiştê welê weke guhertinê yani weke tercemekî jî kirbîna ji nav re wê baş biya me dît mesela girê kira navê kirin Xirbet Ednan girê vira navê kirin Tel Sidiq heta nav jî ji weke tu bêjî ji wateya xwe mena xwe dan guhertin û girê vira معناه سروشتي بي نكون مثلا بين جرك جري باوريه انا باوريه هربت افغو هارتن اللي هم كو بدار زوريجي وخاصه نفوس بي شنافي دبستانا بي شنافي مثلا جلك كارجي بيفا جريدان لي براسي دمجوا خلكي جهيده بخورتيجي او ناوي سراكيمان اتكرم نمونكي بشوك بيجم از د سال 75 ده بوم ماموستا گوندکی ناوی کربون سنجار ناوی کربون بعربی سنجار او سنجار جی راستی مگله کی پرسی لهرم اسفاق وک یک شقره دیر که مگله کی پرسی حتی چم جم مغفر کی درک خیال هبی تاج مره گوتن گونده گولیجه نیک امزانه و گونده پشتی مصطفاوی ان کانی کرکه ان پشت دوکان کرکه گونده گولیجه دهاتا فدم جوا گله مده براستی ناوین سركي هرمان وحتى وك دما ايرو دي ثاني هجر ورده ان برنجه كي فرمي بان نفرمي بيجي لما قلما
کاری ناوی گنده خواجاردی شونده وگرینه. باشا برز دنرینا تدا گوهرتنا ناوان چه سوده دگین آوان رژیم دیکتاتور آنکو بگوهرتنا آوان ناوان دکارن چه سر بخن؟ تزانی هدف وان کسا یا سرکی اوا گوهرتنا راستی میجو و خوجهیه وان اوا یعنی بریارن گلک هاتو بونستاندن او بریار همو هاتن کوم کرن ذي تالي داد وقت بيجي بروجا محمد طلب هلال ده بس بري ويجي جنرال ميني هبي وغيني هبين افيجو دخوستن يعني رنجي حمو قريدايبين او مشروعي 10 كيلومتر ابو هات ناس كرن زناره عربي جي بزناره عربي انجي بيرا براستي يعني من خستك نعم نافتن ابي بش فينا فيجي مثلا وقت يقول دس دانين احصاء شكرن دس دانين مثلا سرق عرض خركي وخصم تبيرا بلكي جلا كانجي وقت يقول فلاحي مج جوتياري مد هريمه ده مثلا عرض واجواستان دن كرن مزارع الدوله وبشتي وي مثلا خصن حتى قو عرضا بدن واد رد جنوبي رد ومنطقه حسكي واندا يعني جلك حتى خلكي ما بلكي كسمه نها بنظانن لبراستي جيله شيستي جگل کرد براستی برخدانه کی مرود کاری بیجه برخدان کرن کوش جیه خواد بن همو اغراءات جو حکومت داین والبر همو استنگه جو پیداجی کرین ومثلا کشاندنا ناما و توظیف منع کرن کار منع کرن لهم بر ویجه دبن فقره خدا دبن امان کو حفاظ السر رنگه ديموغرافي وراسي رنجي جباتا خبكن عكسي مخابن تشتاكو فاروجا وبيشروجا برشافي مايا قوتشي به باشا برز وليد يعني اجبو اف نافين كرديين رسن يغندو باجاروكين روجاوي كردستاني هاتن باراستن تاني ولاتي فان نافين عربي د ام بيجن دزگهن فرميدا بكارتينن افيك چواتي ددا هربت يعني قريدانا خطي بجهريك وآد دوي وقافا دنجي مقولي يعني ايقو لنجي خو بهلي لسر عرضي خو لسر خاكا خو ونافي يعني نافي جواكي دا كاني كركي مثلا كاني كرك دكاني كرك الهريما ديركي هنا يكجي نافي كربين قمانا من حسانيه ويادي تنظام آلي مصطفى واتش ناف لي كربين تشكيج اهلي ديركي تبرس كربين حتى مثلا قريف راق وكرين خربت عدنان ابنافي هري قلكي نيزيك يعني وقتيقو جفات بمينه بجواري خوفا بنافي خوفا وبكولترولا خورا وبرنجي خوفا بمينه قريداي هربت افنيشانا كو ريجيم ان شكس كو بخازي قهرتني ميجوي بيك بينه دمجيه في جفاتي دا هربت بريوال فشلي بي وحقت جي نمونا عسل سوريا دا جي خونقرت ودليل درفتا يكمين قوشيبي هر يكي فقريا بلکه یکش بابت سرکی بی گلک گندی ما چون ناو گنده خواهی کردی نکان نویسته پیک آنین و پیشا گنده خودانین وی تعلیم بهیست بلکه اداره کچیرت بریجنا ممکن واجد من ناو عربی جداوین یعنی پاراستنا وقت ما میجوا گلده بورنگ شرنگ پاراستنه لهبر چه دجاتیا آن دجواریا گورجیما بعث پیدا کرید هرمه ده. جاء دبي نفيسكار وليد عبد القادر مهيفاني مبو زور سباس ايرو 26 سال سر كونكوجيا زندانا حسكي يا روج اواي كردستاني ردر باز دبن كوب دست رژیم اسد هاتو پیک آنین چیروکا كونكوجيا دفي راپورت ده كونكوجيا زندانا حسكي يا نافندي در حقه گرتیان ده یک جه زنجیرا کمکجیانه که رژیم اسد و کمکجیا سینما عموده با ارمانج و پلان پیرابویه و تنها هرگولین و کمکجی نزلالن و نهاتنه اشکره کرن و تاوانبار نهاتنه دادگاه کرن. 24 ماه آدار سال 1993 ده بدهان جگرتین کرد و عرب ده زندان تاخا غویران یا حسکه یه روش آفای کردستانه به دست تاوانباران شهید بون پشتی که رژیم آگر به زندان خست و بدهان گرتی بونا قربانیا و آگره و شهید بون هروها بدهان بریندار بون. زندان حسکه ده سردم یکیتیا هر دو رژیم سوریه و مصر ده هاتا آوا کرن که در دورا 200 کسی و دحاوینه
لی رژیما اسد هجمارک پر جگرتیان دخسته وی زیندانه ده کو او سزه لجم رژیما اسد نافداره او یک جورک جورین اشکنجهیه دا کو گرتی نکاربن به سربستی لوو تفگری بکن و با آزادی هنسه خو بکشینن و هردم درونیا وان شکاندی به بریا کو رژیما اسد آگره به زیندان خینه گرتی دراوشک خراب ده دجیان جبر گاندالی نافبر نوبدار و زبانیان ده هروها ریوبریا زیندان ده بلاف ببو کود همان زیندان تاخا غویران حسکه ده رژیم گرتین سیاسی تفلی گرتین کو به تاوان دجی و دست سرکرینه و ماده هشبر گروبون دا کو روشک جی تفلی هویه درست بکه و پرزگریک نافبر گرتیان ده چه ببن لگور کسین کوشکوم کوجی رزگار بونه دبیجن کو آگره کو در دورا دمجمیر 6 ایواره ده 24 ماه آداره ده دو اودایا دودیان ده یان وکو بعربی دبیجن مهجع کتبو جبر پلانک نافبر ریوبریا زیندان و تاوانبارن مادهین هشبر هاته رودان و آگر هاته ویخستن. همان دیدوان دبیجن کو بریا کو کمکوژی ورا پیک آنین ریوبریا زیندان ماده گازه لسرگردیان بلاف کر به بهانه کو گاز دیواره برین و ایدی نامینه و تبابک مزن لسرگردیان بلاف کر کو دما آگر ویکتیه او گاز بو سدمه کو آگر گورتر ببه و بلز اوزو ویکوه. تفی کو گرتیان بدنکه که بلند بانک دکرن لی زبانی و نوبدار و ریوبریا زیندان رازی نبون دری زیندان وکن دا کو گرتی کاربن خوارزگار بکن. همان دیدوان و شاهد حال سربار دکن کو هدی آگر گربو و ایدی نما کنترول سر آگر اودای دود بو. پشتره گرتیاک بناو قهرمان علی کو یک جی گرتین اودای سیه بدار زوره کلید جو نوبدار بر و دری اودای دو وکر پشتره گرتیان کاریبون خوارزگار بکن لجبر درجبونا اودای کو 30 متره و گربونا آگر هشت کو 61 جگرتیان شهید ببن و بدهان جگرتیان جبر دوی دمه ده بریندار بون. لگور جدرین راگهاندنه کو پشتی او کمکوژی هاتا پیک آنین یکسر رژیما اسد 4 به تومتا ویخستنا آگر لدار وکر کو او یک جبو هرگولی و صدامین راستقینه وشیره و وی دوسایه بگره. تفی درباسبونا به 10 سالان لسر کمکوژی ره لی سیاستمدار و چالاکوان و رخستنین ماف مروان هروها دیدوانین کجوی کمکوژی رزگار بونه تومتین وی کمکوژی آراسته رژیما اسد دکن و تانها تاوانبار نهاتن سزادان و دادگاه کرن و او کمکوژی دبه یک جروجین مها آدار یا خمگین بتن کرد و دایکن شهیدان به ایش و خمین پرمزن وی روژه تینین بیراخواه و هردم چاونوان لدادگاه کرنا کجران و تاوانبارانه. روندا کردی لی باجار کلاسیکو لی بریتانیا دی یکمین روژا جشنا نوروز ده آهنگک لی درخست. دی آهنگ ده هنرمند باجار دیر که امین نادر آمده بو. هر به هلکفتا جشنا نوروز لی دنیمارکی آهنگک هاتل درخستن. ده لباجار هلسینگا یا دنیمارکی آهنگک جه آلیه کوملا دستک یا کردی دنیمارکی به هلکفتا جشنا نوروز هاتل درخستن. دوی آهنگ ده هجمارک چالاکی هاتن پیشکش کرن وک پرس و برسف و چالاکین هنری جی وک ستران و شانو و دیلان جی هاتن پیشکش کرن. به هلکفتا جشنا نوروز لی باجار کیلی آهنگک هاتل درخستن. ده لی باجار کیلیا آلمانیای آهنگک لی هولا الجامعه هاتل درخستن و او آهنگ به سما و دیلان و پیشکش کرنا تابلوین فلکلوری هات بریو برن. دوی آهنگ دجی هجمارک هنرمند جی بجدار بون.
لألمانيا كومانارين يا هونرو في الكلورا كردية سربيري خسنا أوروباي يا بدك سيفا كو أوجي بشكة جي كومانارين يا دايك لباجاري قامشلو بجداري دي نوروزا دورتموندا بجلو برغن كردي وديلالين في الكلوريو سترانان دي نوروزي دكرن ونوروز دولة من كرن روندا كردي لولاتن أوروبي دي فيجاندنا ججنا نوروزي ده بردوام لألمانيا دي ججنا نوروزي ده كوما أرمان جعفرين بجلو برغين كردي بجداري دي نوروزي ده كرن هروا سرودا أي رقيب و سترانين كردي وديلان هاتن جراندن ريخستنا هوليري بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا إيرو مراسمين بهيداريا كسايتيا نشتيمان پرورو سروكي هوزا غاباران يا كردستان سوريا يونس أحمد لداردخه دي مراسمان ده هجمارك برفره جنونرين آلين سياسي و سيفيل و جواكي بجداربون بري هرتشتي سپاسيا هر کسی گو مساهمه عذاباوی میکر براستی هر کسی گوپی بهیس تخسیر نکردن هر کی خو کردن عزامه کردن چه شخصیات و چه مثل احزاب و شخصیات و هر کسی تخسیر نکرد براستی جسر بلندای و نو ایرو اف خلق اب عالم تين عزامت كن حبكي يعني تشيكا مجلس سرمكيم كرم راسي او ايشامه بابي ما نخسر جمتنا رجع إلى مرة خسر جمالبات مرة عشيرة مرة منطقة مرة شو بابي مجد شخصيات وطني بو اجتماعي بو جيد منطقة خيابو كوش كرنا بابي مجد كسايتي كي كرد برور ولات باريس خد رولك مزن لجوفاتا كردي جي غمجينيه بابي مجد براسي رولك ويسيرك هبو لجوفاتا كردي لناف تفجير سياسي كردي هر دائما پیشگیر بوده تفجير سیاسی کردی چه لشورش نوتو یکی پیشگیری و پشتوانیا مباشر و غیر مباشر با کردستان عراقی کرد ل 2004 ویرو لک بر فراوانه هبو لناف تفجير سیاسی کردی الراپرینا 2004 دما سردانا پایتخت شامی کرد پایتخت سوری دمشق کرد دوینا دباو مجید پرسوا رجيما بعث دا قلت أويا سرهلدان النبويرن وتفجير سياسي كردي بربرسه وأوي آركيوي مسألة ربطاوي بنتوي كردي هي وبملتي كردي أم دل مجال غمجين بكوش كرنا شخصي كي بنافو دنك وكسايتي كي جواكي باوي مجيد أم جالك سباسيا خلقي خو كسوكاري خو مالباتا خود كن و دوستي خود كن أبي جوجل غمجيني مارك شاندن بس باسي جرم بو راجع عندنا بارت نقاط كردستان سوريا ولخصنا بارت نقاط كردستان سوريا الهوليري دكن والهمي هوالي خو دوستي خو أبي جوز أحمدي بو مارك شاندن بلعيرو بدلك غمجين شونيا يك جنافدار وكساتين جواكي كرد برور وكرد نشتمان ويك جسروك ومالمزني هوزو إلى جابارا بو براستي كوجاوي چوناوي بردلوانيا خودي پرزوبو ام پر بحوجتو شخصيات جواكي وك باوي مجيد بون خودي رولو باندورا كي كالكي گرنگ بود ناف كرداد ناف هوزو إلي كرداد براسي دو هلوستيوي دبير آمادتي دروجيولو دو یک جه 2004 دراپارین و سرهلدارا 2004 رو لکه گرنگ لیست ده پشتوانیا ملت کرد و تفگراوینی سیاسی ده که قریب و جواتا سروک سوری اوه سردمیه ده بگوتا ام کرد خودی مافن
و ام نونریتیا کردا وکی جوات و هوز ناکن ام خودی تفگره که سیاسین و خدانی مافکی نتوین 2011 ورده ام حوجتی هر کسی بونگو خبری خستم بکه چه جواک اسویل چه هیزرو چه ایلیم کردانی چه روشنبیر چه سیاست مدار یک جوانجی باوی مجید گوکاری و جواکان آشیانه كردي الجزيرة الباجار حسكي نافا هوزين عرب وناف خريستيان وناف كرداد كاريبو سروک امریکا راگهاند که هزینوان خاکا سوریه جی داعش رزگار کرن و بردوام شر رخصنا تروری یا داعش بکن حتی داویه بوی رخصتنین بکن. ترامپ راگهاند که هزینوان خاکا دومین کنترول رخصتنا تروری یا داعش لسوریه و عراق رزگار بو و پی داعش بکون کل هر جهکی به. ترامپ راگهاند که هزینوان خاکا دومین کنترول رخصتنا تروری یا داعش ده لسوریه و عراق رزگار بو و پی داعش بکون کل هر جهکی به. ده روژا شمیه ده 23 ماه سیان ده 2019 ده داخویانیه که ده که کشکا سپی لسرزار سروک امریکا دونالد ترامپ بلاف کرو گود او کیف خوشن که هزینوان با آلیکاریه به حوالبندین خوره لسوریه و عراق همی خاکا دبن کنترولات داعش ده ریزگار بو و پی داعش بکوه حتی با آوایکی تمامی بروخینه. هر وها ترامپ زیده کرو گود بری 2 سالان داعش رو برکه مزن جخاکا سوریه و عراق کنترول کربو و جهنگی و حتی نوها و زیده تری 20,000 میل چارگوشه جوان ستندیه و بمیلیونان سوری و عراقی جی داعش ریزگار کرنه و او یک جی نشانه کدن یه بیرو باوریه و عقیده درو یا داعشیه یا کد خوازه دریا ویده درندی وحشیتا خواه مینا کشتن و داروکرن و لشگرنا زاروکان و دست درجیا سیکسی بسپینه. ترامپ بانگه که لجوانین کوباوریه به پروپاگندا داعش دهینن کرو گود هونوی ورن کشتن اگر هون هزر بکن کتبلی داعش ببن هزر لجیانه که خوش بکن. هر وها ترامپ گود اوی پابند بن و هشیار بن برو بونا داعش ده دریا هم آهنگیا جیهانی ده یا نهشتنا ترورا داعش حتی داوی هاتنا به ویری خستنه و امریکا و برجواندین خواه بپاریزن لهردم و گاوه ده و بردوام کار به حوالبندیر خوره بکن جبون هشتنا تروریستین اسلامین تند با آوایک تمامی. لهتا نوها حکومت سوریه جی داخویانه که دوی درباره ده ندانیه و جالی خواه جی روسیه جی شک و گمان خواه جویرنگی گوتارانده دیار کرن. بالیکاریاتی ما ارکی بولتن هاتا پیشکش کرن بری ابداوی آنی نجی دوباره سر لوچه. وزیر بروانیا ترکیه گوت کود و پیدی و پکک جیروش حالاتی چمی فراتی ورنج نابرن. 2 سال لسر رواندنا فؤاد ابراهیم رجا آلی پیدی و در باست بن وین چارن ویساوی ندیاره. لقامش لو پیدی دکاندارک رواند و خپیشاندانک لدیجی پیدی هاتل دارخستن. سروک امریکا دونالد ترامپ گوت کو اوی شر داعش لهر جهکی بکن. بولتن ما ابداوی هات هر شاد بن.